Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule khuang choi thla ni khatna kan lo thleng ve le tareng mai ngai thla tu zong zong te khuang choi thla chi bai vek ule YouTube chuan vaccine kai hnoya information diklo ti chuana te chu apai bo vek tur thu so in hei hi COVID-19 vaccine kai hnoya thu diklo the dar ti top na ahmalak na kal zelani vaccine te chu lo om le autism cancer emo chi thla theilo na thlen tu ti a soina video ang te chu nuai bo vek ani tur thu YouTube company te chuan an soi hei ba ka hian policy an kalpui thar chuan anti vaccine influencer te po abitum vek don ni in an account ati top sak don bokani technology company lian te hi an site manga hrisel na lama information diklo the darna ti top na malalawa pu in an omani July thla khan US President Joe Biden chuan social media platform te chu mipui tena vaccine lak hre phana an nei na chan information diklo the darna na man ber ti asoin ti to pani theinan mala turin ngen na lo siam to ani YouTube phi Google te ta ni in ni kuma tang khan COVID vaccine kai hnoya thu diklo the dar kai hnoi video noi khat sing thuma pai bo to ani YouTube a medical misinformation policy kan nei te kan ti zawa hei hi thu nei tu tena vaccine him an soile local health authority tele WHO tena an pombe chana kan kalpui ani ti in company chuan an tar lang mimal tena vaccine chungchanga an soile vaccine policy te vaccine thar kalpui chungchang tele vaccine hlotlin le hlo chamna kai hnoi historical video te angchu khoi danglam ani lo tur thu an soi thung kumin February thla khan Facebook po in vaccine kai hnoya inti thaina lamchi dot te chu alo pai bo to boka mase kalpui tak tak turin har satna na satak anma chon thung March thla khan social media platform lian Twitter po in vaccine kai hnoya thudik lo the dar te chu an platform mang theilawa an siam tur thu an lo soi to bok heti lai hian North Korean leader Kim Jong Un chuan South Korean and communication hotline poimo an nei thin chu chhunjom le adu thu a soi hei ba ka hian US su North laka hotline policy anei reng chunga inbiak na nei rota apu boka Pyongyang chuan kumin August thla khan South Korea le US military drill nei adu lo zialan tirnan hotline lo ti top to ani US hian diplomatic manga inbiak na au puya hei hi international community te bum na man ruwa mai ni in US sarkar chuan North laka hotline policy an kalpui reng thauti in Kim chuan a soi thung ma se Kim chuan South Korea ne na in lei chin na tha nei adu thu soi langin South le North in biak po na inter-Korean in lai chin na chiawanga ti top chu October thatir atanga kalpui le ni se ti in asoyani ma se chu South Korea thu nei tu te rel ruput manga in ngat ni in inter-Korean in lai chin na siam that nge ti chet zelan du azira ni mai ti in asoi bok kar kalta khan pukima unaw nu chuan North chuan South in hotline policy kalpui chhun zom lo an rem ti ani chuan inzom na nei le andu tur thu alo sei to boka bansan tur poimo chu rel rupani na ya self defense kan nei theina na kanin pu cha na te huat bansan ani chung te chu kalpui the ni chuan do kan kilin indo na ti to pani theinan soi ho na kan nei thei ti in kima farnu chuan a soi to a North le South Korea te hi technically in indo reng ang anlani a kumsang khajkwa somnga pathuma Korean war kha inrem na siam me lawin ala om rengani rampani tena inbiak po na communication hotline an nei chu tunma tangin ti to ple thar tho reng rengin ha om thina kumsang ni somni kha North le South inbiak na nei hlo cham nuwa Pyongyang chuan Inter-Korean Border Office communication thazo ko om theina na din chu bom mangina ti chevekani heti lai hian Ecuador rama tan in chunga misual pol gang pani inkara buena chuaka he buena wang hian mi za chuang an hi to ti official te chuan an soi tanin thu nei tu te chuan an ram kho pui kui to chimthlang lam gukhaya guela thole nia tan in chunga buena chuak wanga thi chu mi za an chuang to a khiam po mi somnga pani an ombok ti ni lai ni zan khan soyani buena chua trangadar kar nga nu vela police le sipai te chuan tanin chung hian thunun le theini iran soya ral thuam po eng moza tan mantel Colombia le Peru inkara om khovela cocaine siam chuak na sa Beijing ami Ecuador hi
United States le Europe rama rui hlo tol thin in pek chhon na hmun bera an hmang thina kumin January le August in kar khan Ecuador thu nei tu te chuan rui hlo ton za som pakwa ve an mana heng zinga tam ber chu cocaine ani kumsang hi somni chung khan rui hlo hi ton za somni pariat an man to bok Ecuador tan in hi Mexican drug gang Sinaloa le Jalisco New Generation Pol te in beina atan an lo mang fo to a kumina tan in chunga in ti boina thleng wangin mi za somni chuang an thi to ani tun tuma boina chuak hi Los Lobos le Los Generos gang te in kara ni in anin beina hian silai chem le pok thei thil dang te po an mang ni a hriat ani a television ati lana po gang te hian tan in chunga silai an kap le pok thei thil dang an ti pok lai te po alang ani tan in chunga in ti boina thleng fo wangin President Guillermo Lasso chuan July thla khan Ecuador prison system a state of emergency lo puang to a February thla khan tan in pathuma boina thleng wangin mi somsari pakwa an lo thi to boka July thla a boina chuak wang bokin tang somni pasari in nunna an lo chan to bok Ecuador hian tan in somruk panga nei mekin heng huna hian mi sing thum om thei tur ruam manan ni a mase tuna hian tan in hrang atang mek hi mi sing thum sang kwa velan thlingani heti lai hian Tunisia President Kais Saied chuan anram Prime Minister Changlaya bana Parliamentary nuwa nilai ni khan anram meiche Prime Minister Masaber turin Rauda Bodent Ramadan ruat kumsamruk pathum mi Ramadan hi engineering school min thataka professor ani a Prime Minister Tharatana ruatani hi ramchhung mi puite po in makan ti hle ani President Office chuan Prime Minister thar chu arang thei ang bera cabinet thar ruat turin hrilngal ani thu asoi July ni som panga a President in Prime Minister bana Parliamentary zuin hu khan Tunisia ram hi Prime Minister nei lawin nan lo oma President thil ti dan hian soisela lo na sa hle a mase anram sum din hun himna tan le boina chuak thelaka inven na atan hei hi atul ni a soi ani thung ole khati jong khani le photse video.lein longa chang le thau don ya in zawa in ni man nuam mutui mang thavek ole